Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo ga, kao što možete vidjeti, krenuli smo sa žetvom. Nadam se da smo krenuli, idemo danas da probamo da vršimo, pa ćemo vidjeti. Nešto ćemo malo vršiti, vidjeti koja je vlaga, ako valja vlaga nastavljamo. Zato ne znam kako će biti video do kraja ili neće. Evo ga, nova prikolica je krenula u prve svoje pobjede. Prva prašina je na njoj. Idemo sad, eno, tamo je Dajc. Ne znam se može vidjeti u daljini, idemo početi ovu godinu. Evo ga, počeli smo. Puštamo polako u vratine dok se uštima kombajn. Evo ga, počeli smo. Idemo polako dok uštimamo kombajn. Pa ćemo da vidimo šta ćemo, ćemo vršiti cijeli dan, nećemo. Nova prikolica. Nisam još registrirao točno kad dovršim ovo malo ječma što imam, žito neće još par dana. Gume su dobre, sve je dobro, čekamo, eto. Obit ćemo koji krug pa ćemo iskipat. Pa ću vam i snimiti to prvo kipanje u ovoj novoj prikolici pa ćete vidjeti. Čekamo, evo ga, vršimo sad drugu njivu, obilazimo krugove, vamo tamo, vidit ćemo. Blagu nismo mjerili, vjerovatno nećemo ni mjeriti, odvećemo to malo kad navršamo pa ćemo vidjeti šta će biti na silosu kad odvezemo vlaga primjese bi moglo biti dosta, kažu da ima primjese zato što ima dosta zelenoga i onda to stvara primjesu, vidit ćemo šta je tu je. Prinos, ne znam, vidit ćemo, ne očekujem baš neki prinos jer riječam ostati dosta rijedak. Ali sve u svemu ne znam, dok ne ovršimo i dok ne izračunamo, vidit ćemo. Čekamo, znači, u klimi traktor radi, ne izlazimo van. Počeli smo polako i puniti prikolicu. Evo sad ću se popet da vam pokažem koliko ima u prikolici. Evo ga, možete vidjeti. Približit ću ovu bližu kameru, vidite kako ječam izgleda. Ima tu dosta zelenog. Ovaj tu otkos je bio zelen. Ali sad ćemo vidjeti dalje kako će to biti. Evo tamo ide neko kombajnom, ne znam ko je, mislim da je kolega. Dajci ide, praši s zelenijom. A mogu reći da se prašno, evo idem prikolicom neki 12 km nas s traktorom, prašina se uhvatila, praši, ja iza traktora ne vidim ništa. Znači ako ne bude kiše, ne znam šta će biti s kukuruzom, evo možete vidjeti ovdje se kolegin kukuruz uvrće.
Uvrće se polako, ali eto moj se još drži. Svi pioniravi se bolje drže, to sam skužio, kukuruzi nego Dekab i ovi BC i ti domaći hibridi. Evo sad treba da posnijemo kako izgleda ječam, znači malo ću popričati, znači to je sorta laureate. Evo možete vidjeti, tu ima zelene slame. Ne znam, vidit ćemo ako vlagu mjerili kako će to biti. Odnijet ćemo ovo na silos pa ćemo vidjeti koja će vlaga biti. Proteini i to. Da znamo na čemu smo. Izgleda on dosta dobro, ostaje malo rijedak, ali kako se sad čini bit će ga dobro. Žetvu nastavljamo punim tokom. Evo kao što možete vidjeti. Odvezli smo jednu prikolicu, istovario sam, snimio sam kako to izgleda. Sad smo došli opet na njemu, već je nekih 6 sati. Do mraka ćemo da napunimo još jednom prikolicu i to bi bilo to za danas od do sutra. Sutra nastavljamo punom parom, eto. Vlaga ječma bila je 11.6, nastavljamo. Proteini solidni, prva klasa. Zadovoljan sam curi, dosta dobro. Zadovoljan sam prinosom, zadovoljan sam svime. Nadam se da će tako i ostati.
Evo ga, to bi bilo to nešto sad za kraj videa. Ne znam što da kažem, evo ga upravo kipujemo. To je bilo to za ovaj prvi video žetve ječma. Naravno sutra idemo u kombaj pa ću vam snimiti nešto iz kombajna. Stavit ću ovu malu kamericu na glavu pa ćemo nešto snimiti. Hvala na gledanju, ako vam se svidio video naravno ostavite like i vidimo se u nekom od sljedećih videa. Pozdrav i doviđenja.